anya asem ketwa wo enye de ye ani je ne se bia wa so no si afre wa ka to se usika bi eka mu na fe de brɛ o do ye de ba du se de ya de ye ani gisem pa ne se obeda sole no hu se o de so wa adum nim wo mfirimu asa wona ifiri adum na da se ne last week na me na wo ka asem bi fa wona hyase a dema won so betim do ma adwuma akwa wi o ma ntimi afa nkwa wie because me say Bible say nye wona wo ho had de ni medikatu enye don bere ma de nso no wokon te say kristosom no da bia say wo bam no wan say awrade adom timi ana emeya say ana enipa bu wo a instead say was ofu course one Christian life no da bi o ana sofo koda titiri sofo titiri aminim ana emeya nso so bu atumi say ba bi odi ntie wura ade a oye de wasase a order na di ba bi a ede ne konde ne kre koseyim ba yesterday wo kan ni pana se until ne ya wo kan no ana me ya ba wotutumi se di pa we di oye se obon ba TV so ahwe wo mi oni pantimi se mia no de me di ye nya medwuma no enye kristo honhom ana me ya se still na ni pa no bibia nka no se onya de oye ba de da bia papa awrade be fa no so akasa so obu wa na me se mo babu se ha no se de oye no wuyi ne ho atanti wo se ono so no ko se na fidie so ano so akasa no akyere na adwene ba ye hu se ade bia nipa wo ye bia no ana ade ba ko ehunu no ye wo ye bia no atem wo ho na me de ana be dwene wo kwa se de ye bia na mo aye ko bai so be betuma ka to se wo kyena ade be kyeme sa ade nkyeme nipa bia nim ana wo so de anya ade bia kristo ni wusuro me kristo ni ka so suro wo ana em wawa because wo ye den wo dwane ko hye poase ye papa na ka ye wo so yale nde na so ye do ko hospital na ye ka se ya mo duro wo ato wa enu nje se wu do wo se je se wo tu wo na hye da ebeduru me bi obeba no wo de duro bi abeka no wo se we ama bai die me nko bio do beko he ye be wo pressure wo do nyina bi wo se ba ama bai die me nye ma adwene se mi gya wa akọ wo mere na so ti ade a wo ni pa a wo se wo hye ne nso pa wa brabom na bu se ade bi a me ye bia no se me ye sofo na me se me ye nyamedwuma se me ye difo na me se me ye difo sem se me ye sempa kani na me se me ye asempa na dwuma no ana se kyerkyere na me ye kyerkyere dwuma no bu se wo se de o ye no ana se de o ye no tumi be na eboawo na de wo ye no se ne wotena woni wo sesie ya o kra no so benya nkwa ana normally no se wo kawe ya ye adwene bia beto binim tirim tetete adwene bi da so wo se ni pa wu ana asa no memenim ba bi nkofa asa de ni firiye to bu ana ne kasa o wiase de atemu de nyane ha ya oyi obi bone a na bone atom oyi obi papa na papa atom enye wuku a asa obi kura tumi ka se on se akura yo se maame akua nsia pa nipa bi awu a wo se aba wiase you see tebinom e wa adwene bi a amate se o ka nyame asem kura no a onfa ho gabia ni te nyame asem wa sofia ne miti gane se aja mesro bomoden na akwa asore be wo se men kwa asore wo se wo no kro nkwa asore da nesina aja adai ozi enyanka me se men kwa asore na me hwedi din papa ni mu ho efia wodi no se nka ne se won kwa asore anase na adai wo se wo hu adekudie ntia wo se okwa asore ase woni de ka asem bi wo se wo che se wo hu adekudie ntia wo se okwa asore nkwa asore nso da wo se nsa nka ne se won kwa asore anu nam no okoba wo nipa won kwate se mframa no nam no okoba onim botanti nipa we se wo kwa asore he odi ana ne sere because onu say we waste time but ade bia ye ni wiase ya no sanka bia me ka se sanka ye ni da so anka obi enu anka be ha no kasofo wu ametena radio su de bia no wotem to sa kan se bi se wono no nyamedwuma no be gene ne ho aye badada wodin se bagu ni bo no e surprise ne da oba ko duru gate nanimo na obofo na be hia no yes ni de da o ahinwa bia ni ba bia wo se anu mu de otumu se wabregu na so fala saye meyi na sutien ka renkyere ne de was wo ye bia no be ye obedi obeka sempa no timusu mi busaw adie be na wodu ho gina anase adie be ya blabo na wo bo a yo se to da na wonam na se wo bo a wo hwe nipa de oya ana de awre ho brew na busaw se ti suni pa kai se wiase aye wo no bibi wo ho ani pa sori ya no pa de wo ye ne ne ade ti obesa ye wo rensa ade ti obesa we opema ade ti obesa pe bibia ntrense de oye ne onyai to wo se wo ya brante anaso ye papa ye maame ne wo ni abre na wo koba na wo sum nyame o hwesi a wo se wo waste time wo se wo mere bi ndia wo se wo ha wo se wo kotra so dem
obi kwa se na de mo de ha mo na me ko nwumira sori bema eno ana abo anu ade kasa wo wotena mra na wo bo den sam ne o mema se ma wutumi ye no ne ni wo bio kwasem na fe wo pese ko obi kan sam mienu pe me ade awiase da bia me kan se ade agwa wo nsa brante begina wo ababa wa begina wo na obebie na no akase mihunu yanka ade ani kwa se o ka bi da wo abra ma awre ho no ana mihunu yanka bia no ansa na nipa bebie na no aka bia na wo se mistake na aba no oya wo hwie nyeye pa oya wo bibia ntumi nyeye ana da bia de wo so hu ne se de wase ase a wo ye no me ka se nya wo na di ka wo ye so wo gba dwaman a wo de ne loka adwaman ne loka na wo bo obi kwa abijan pa wo de abuja tetefo no kwa abijan ko boy dwaman ma wu say yes wa ko bobra na so de wo ko boy dwaman bia 150,000 ye de amount 150,000 no bia be so pe no de amount kwa ho yes satra so won satra no de amount na ko ba bi obi kwa abijan ko tena wo international wo ko boy dwaman ma oba niam o de bai mo obi abodje so okuro bia mo bare ko wiase na yade aka na to do bre pe yo do de ni bre atoni ni padua nti nyame asemwa mu no odane sa nyema ni nyina agu ho efiri wiase koi na buza se kwa okọ no okọ ne sai bizo ya brante se bia si so na si etufu won sa wie ho na so si nya wo do be ya na be ya ma na bi o fi on che won kan asem nkyero wa wensa pa pen so de woni je ndie so a watena se wensa pen ma pen bare na watena se ohun se do ye nyina fa so bi ama so ano so ni ade a wa sha ase o eno sira manta ne tikam ne bia nyum krim ta se on fa hwe ho wo se wiase no tem se me ena me ban na se mitiwodi asensem bi wo ho a madwene ho a mente ase na yi no mo ko aso de kura hwete de esi ya abra bofa ase se wiase no bibia ye normal kwasem the part be se be ka te me fira so dem na ba so na dressing eni kwa afa so ayi ni padua no a enkyere o kan nyame asem ko bitumi ka to se de o kan de mo de mena tetere yan dodo because what you saw them Timothy is the Pentecost assembly them pillar of Zion church them but abrabo a was so ba e chese was acha ne nadi pa nadi ti da bia no nyame asem de be ko so aka atu ontwa da kwasem because no one time no one board dawuro na ti da bia o obi o won tim so evangelist akosie wa da ase bo be ba bu ana adwene no ma me ko tie ni bia obi kura tie just for fun se papa ne kase tie mpanimfo ti ma me tie ne no bo mpanimfo na ti sometimes so we preach so bo say e koma yes wo mo di too many ade a obi fra yes fa ma o maye se hunu no mo di no to obi fa ne se e bia papa ne o preach obi kura to me kase me di na ti ache from Kajetia beduru samre medina tia follow na badu bi sani pan sense bebre ba wate no emu dia na atubi a shape life anasa ye bibu na bra boma on tumi nya asem ketua bi nka nkyerɛ obu akɔ de masidi eguo kaseti atwa ne ho asia ana etode yawo ti na duru mebi a yesu kaso kolose bie besa da bie na hodeni a wɔyɛ no mumu nse kɔ ye ni tilo ni sidon a command so tuwo besi na me ka tom se be fenyinam so do no gomori asenemo because ensem bia was wakano ekorose no okan ene besada no okan na so still no man na ntumi amfa nyame asem na amfa anya adwuma wo sintimu nuye sana Ghana be yo sana Ghana be because Ghana ye ba bia nyame asem bia na e wo se ni party de eni party de wo se koso bia na ekoso ba de musi an wo se ni pado do se na efa nyame asem be ba mampanifo ba ministers nyame asem be ba ma won ba but minister de no agina pempenso bi se abrante we de no na ba betumi fo because ono no de no agina ba bi se nya sofu we na e kan asem a enti na be study a se Ghana abete se sofu bi ye kan asem o radio so se wanya asem a no me de pa na gina se asofo no mo din na panimfo na e kom bishop ni ade no eni obehu obo wa kra na de betu radio so bishop ya bo wa ye se wa kan we ba no tumi se ye papa nom sofu wa de omo tekino yes omo fa nanu masem ba de enwan se sa nkofo na mo mfo manum asem ho no o manum asem so na ye begina so de bu ata ene ade awrewo enipa besu se umma wani so na fa wugina ho na wo se guwati na de wa mu nanum asem ni gina ho na wo hwe ka benya kesa ma wakwanya bio ka do minister nkrata nyina be gu for me nka na ada ka be ka se minister mi nya bio masuma wurade me kra be ma no abi bo so be mu wani so na akwanya bie ni wo ma bio bo so bi so se se ne nyame asem akoso se na ya be ehia pa me se that day ohini bi be pede ne se be gu ni bu atwa adwo obesu
aka sense kaminya akonya biewa papa yin sema se no kan se na mfa so wum but obeya ya akonya ne mama ne da ti ma be papa mpanifo mu tie o man mu da bia nyama se ba nye se bia obi tietie maso ana se bia to da wonim so bia bontim po se ba all by there obeka se bia fa mpani ho obeka se bi dia ti sa o ayo kran kwa ntia sanka wonim dia dam kwan so ban dia nka ba be sia ananka meka sanka bi besu bia che okitua bia mu dia dam kwan so ba de nam kwa so banka wu nsa bio da ka de wo ye ne ke wajai kenyo ble ba ka to se kwese de dura kwa asore enso ne kwese de dura and tell me ka se em de sa ne be ye wo wiase kwese Yesu beba kwese de dura ebinu mani abenti wo ya na okra no omo mani biri nyame so mpa no ukoma se omo ho se menka se kra obi a no wiemfo obi a oni bie de se 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 mi wuzem sinkan but se omo ma pega drum pempenso bi se sikafo omanim nimdifo ene omo ma duru gina bia bi de edin papa do ni ma ne se menam ha me kwadi aduru abome ho bai me wura ha me kwadi aduru me wowei me ko India we se me ko China we se me ko ha na masa India na ko ne boso me ko akwa gi ni wo aduru no ono ko atemu da ye wo ko ne na se kwa gi aduru no na me ya nti na me ka se me papa bi me se de ko be ba ha ene papa ba be din ko ne se mu bie se microphone mana me se me ka se wo tie me enya asem ketwa me ko wo yimfo ni tie me onu gina ha no mpani obampani kufuo gina ne nchen se to mi se wa ko nani ma kasa na o ka teme se eto da wo hu se obi aya no so wadura na ne mobo na ne sere kra be papa Mr. Ntimi modi ni nyina sanse bebre nim no obobo asikafo bi din ani krofo bi din kire me a se nya asem ketwa a to mi se o se obi ya no se bia o waduro na wo nsuade na so mu ade na okoba na ye ne sere oso ne abrotimam onkura akoso o kan land e kire me na obom panifo bi din land me ne asumasi tina ha ye wen sa ye se ye ni we tina onya fa mbodi na so obo wedi na obo wedi o se me na menama tese me nam na me ba bibia ni wa misuro se adura madie ba bia ni pawura mawura te aduru bebi ma adwene kwa ye me se mi wukura da o se ne nyina na minim se mfa so bia ni so te wanyini de bado we ni padua wodi nyina tum se yes be ma pagya na de aduro pen ana wo ka che me kwa ya ni pa bi force wo kumase ya ene abrabo asikafo bi bo ene ba bia binim ti sha wo ka se ni pa no bibia nsina bra bomu da o se duru me bia woni Yesu Kristo bo mpu ni mpu ana hu se de oye nyina no fa so bia ni so ene sikani kase a wono agidin a wo din wo jasa ni ma we nyina to a da bia papa preach a o so tie papa asem na no so fa pen no twetwe quotation on so re ya no the same thing no the gina fichire ba bi preach because wo hu se do bo bra peye modi ma bo ye nyina no fa so bia maso ama no ti dia kan se ne nkwa aka na so de ma Christ asa minya mo mpaye because message was some de bakra no minya fa mai but se me nka asem kire ti wo se do ye de course nyina to dan kwasasem ensa wie e ma asem ni atam tuo ye kodi awu ye kwese ye kobo brabo no so kire duru me bi no se ni nyina fa so bia ni so enso saa de ne abrante bi di no wawuram eno ni ade a obi asase a ya o kan tese de wu ye nye osinyo na betumi fo ene de obi antumi ntofo because de bia me kase di pa bia no se se atuo de betumi akasa o pe wo nsem wo de wa adwene beka but the dream le bi na se de obo wo ne de wo ba wiase nka to se wo pe ne nya wo de bia wa wo benu ho tinanu sikani na sem de bia me trase a me se rade me bi nto ye wo se mlo man na nusu wo se ba bi wo ne nye asebo ka ne sa aferi nka mama makonya hwade ne yo mama makonya ne nka me nsan komachi na nka me kwa median kamekwa ko ka che minuan so omonya very careful na brabo a mabono ye metire wiasa me ye no mo munya bida mo mu nsua sa ne mani bida ensa wie ne masem me sori ye hota kasia krobo awodo me dipani na ma dimati na me tuka na me fa nkwasa se mo nkote ne mo no asase wo na ye kumu ani esei wo se me kwa ka che minuan se mo munya bida dia me ye ne mo huma bia de ma ba pie ti mo bia fa no wura sa te bia ne mu da na so sa kwanya no me de manya wo se ma me kwai me serew aja Abraham ma me kwai wo se asase so wo kwa ye wasempa ka fo eno asemo ka che no ye wo na kanya me asemo na times ye obi sua dia won ti asem ni ye wo se asase so ye wasempa ka fo na wo kan ne wan enye se bofo bia be sinsem yemo bofo bia mesam ewiem e man ka se bofo ne kura ntabai
no no nyasem pakafo a Abraham ka omo wasem eye wona wa so dem Methodist dem a wote wo sofo kasa kire wo so still de wo ya na wo ye Pentecost dem sofo bi wo ya se won tunu sori mafo no kwase mo de man sori ma no so still de wa kan ma fe sofo nti wo pro bi say rade na den still won ya na de say wo fa kwase da dura rekrom but the depending on the young Yakubu them, a big combatants, never go assembly, never go deeper, never go Roman, never go Anglican. That's what for you to have near pretty say. So some for you, I say, I saw them a bar. A babe, didn't quasi some. Oh, pretty of that was a so for the moment that mamma. As a so for Jamaica, some shows who nye. So Pentecost of the Council of Kubu, Matter is so for Bay, and the Council of Kuisia. Sonoma, there's some more rain sapa, mammy. No matter to amen. On can't that. As when some of can young your wideness of fat. What the wild dream and will be beyond them. When your wideness say, I send you a be a bear, you more about boom. When your wife said your woo and woo jai. To do a good swallow and one away. But that could penna. Remember when you saw was a baby, I won, send coming your quenya. I don't know. Minya quenya coming with your mayano. Opportunity sometimes it come at once. A bubble cope. That's one with your was why for boys are you too late. This can be a dimrika, a co yes, that's no one. Would dimrika co yes, Nasa Kobus and say, Rabbi Minya Den man down qua. And you didn't must and you did to a mass simple. Quaton your war. Quaton your one now dear bra. Dimity. Oh, the nice super watch and tell you. One now can you, a quarrel said, Nankoya, you part now you mudra. Kobo dia was why yes we catch us on told you when na yensa de bi nso ha eni po be na ati wiase a o ba be di yesu achi obaka se koton wo fie koton wo ka na yesu ka na se bada kwa na wa ante ase na yesu pese o tia kwa ne se de owo nu mu no na kuma wo hododo na japade no aya bia na kuma da so because bible ka se ni pa bia ba bia wa japade wo no ho na wa kuma wo ti akona nda ya wasie ni fie a wo ene niam atwa no wasie numu na kuma ne da so nto ntumi enyi ne wo firi saa de nim ti yesu pese ode akwanjire baabi se on hwere saa ne ma no onyi na kuma mfiri na yesu mom emra metra na kuma na kwanso bu no honam fam no se men konkoto me dai na nka koto de onya senga beto wusu aton paboa ato bibia ana hu akwandi na di bu yese de ne obi di na di bu de wonya no honam fam ka wotim se wo hwere ka wo hwere fia wo sikadu akwaje sika onya se o dem samlam no kasa sesia masa abrante bi nam sesia okọ onam kaje tie kọ so pege na tade kọ so de danasene no easy bansina danasene wode na mo no the other person siam na ntare ahwe omo hwe enya so atuadi fo no nko kawa se mo study na nsen ya kawa poti na hyehye nkrofo easy obi huru ka kura obo nsom na kawa ono huru ka na kawa hye nsa kakraka wawale o enne mrante nyina kawa poti bi so se de kawa na hye no eno obi apese o tese wiase wo so no so di obi apese o tese wiase wo so no so di no wugina baabi ti na sika duro eni kwaye nipa be fa so anya sika ti abrante bi na made dana sene anya asem ketwa wura wo baabi dem am se menka na ada wura ne dem am panase kuku obi a wakode dia bisiwo anajo tam de hye ne yam ara ko se ba ofrum ni kuna da no ara ko se ba ofrum no aka ne nsem bia aguso wo ba ka aguso China nde obekọ Dubai nde obekọ Togo nde obekọ but wo se anya no ne won kwa wo sa anya no ne won kwa and obi adika ye dia wo ye no na chain ya wo ye anya no won kwa wo ti Yesu ko ton de wo nyane bra bedi mache yakonya kese na kwa ne de bufu okọ se ya ka chain se ko ton de wo bra bedi machinchini bu afu no ho na ka wanya akonya sa ayakonya but we di no say ye ya de fo masa ma ho de doso ma ho de doso na o we ma ho de ame wo te se de na sikafo yi wo Kumase ne Ghana ne wiase waka to bi se company wa bi ejani nyina fatugu baabi na bra bedi mati se de Thomas nom ne Peter nom ebi gu puso na bi dede eto na Yesu ka tom so mbedi na tia o ma hwe de o munya okay ade senso o ma hwe de o mo setumika because o mo tira se wo se de o munya no o mo peni na bebrebe sika o mo wo o dede to o te puso de wo ye bia wa ye ne for many years but e de be ni ade faso be na de abre no obumu nkonta wo se e faso be na sa de abre me tisa matra na bebrebe na se menya mfaso bi amfirimu dia die nti na manwo bi a wo se be mra na me medi na ti no onye ne wafoforo mabra ma menya iwe ba ne ye buno e ma honam no kwasem ye buno ma honam ti na sikafo e be ko na di no ti Yesu edi no se e di ma wo de fo pa so be ko heaven but e mre ma boyoma kakrakai yoma frumu kakrakai so be wura panye tokurum we you just imagine say panye tokuro kura te say panye tokuro te say ya
na me ka se maye me nsase ekura mamo me nsase tokro ne dem no aponko fam na se frumu fam obetuma fam ontumi fam ba yesu se emre se sa agbo kakra ka betima mia no ho awura sa tokro but adefo dem o papa se na adwene ni bibia oye bia no ti na wo hia branta wa ye busy ti wodi adanse wo se wutiemu wudina wodi busumi num ye won kwa asore da 89.5 busumi num ye pa won kwa asore da o me wiase wei de wunya endi ekoso afa wo kra wote braman wotumi akwa saka wo maame odo ba wiase woku no wote ka mu koba na wo bo nyum kim hede wa ya wo koba wadwe tese wiase ya wo de ya but when imra wo so bo se na sempa ebinim ka enya nkwase asem no bo sa afei se masem memre se be se o ka se korose die be se da wie no se Ghana ni kuma se titiru de se Ewurade ba se sia ma se ade ma so benya no yi tu do na matwetwe watale to na de ye de opɛ ma dwi bi ma tim se wo de opɛ na abɛye wo ma sa dwi ni ma tim se wo so de wo da yade kura bɔ hwede na waye yade bɔ keke yade bi kan wo da ho ana hu de onye ho abrante kakra ye tamu ni adwalo yade kura no wo to ana ya yesem to ana di mensem ni pa wo nkwankura wo ni pa nya de opɛ na atumi ye obi de control wo nam wiase ye nya na ye de pɛ ba be na me ka kyerɛ se bedrum le bi no ubo ta asem no se so wonfa so na ye too late wa brabom ubo se na da bia nyame asem ekoso wa na nya bia ni patue na atue was na mom ye pe ba bi gwa na ye too late wa brabom dine ma se na ba bia we so a kyerɛ be se odi kam no tu tim na wo ni pako a wo ye ani ba bia wi ase kro ani ba bia wo so do hugina to me mfa na message kura ma Matthew 11:20 na kurosi due na hwa because time no ko the confirmation fufuru bia na ebe che can be marriage spirit but yam fanto yam kawe ya because baby on home pe an wo ye but baby wi asa duru ne no se ya hu de wo se na da bia mfa so tim se bia asempa mo kan mo ha mo hu masa ebinim nya nkwa papa hu na bia wa dwe se de ekoso no mfa obi tie da bia meka obi se obi se baby a o tie nyame asem no obi ti Ghana ha asem be no so obodwa sem ne be no o sia kwasa ye sofo na wo kwa do obeye ne ho akyerɛw kuma se fo mu asofo no kwasem me hu bida wo ye fa di fo atofo de ne kwa nto nkyɛn asofo papa pa ka nyame asem kuma se fo mu won o mu won ketekete kura obi je baby na o kyerɛ na adwene te se wiase akɔhyɛ mo nsɛm ti je mpa na mbɛye no odi asofo atam no aka mu nya wo mo nya sika pentia yo sika pentia tem se da wani mra ho so no ada wani mra ho so no we say was sa kolose yesu kan ho asem ene besada ho de nia be no ye ne ho Ghana do asofo se ne mpie wo ha me kura mi so ma betia bakosem am ye ka bia chem asofo kese pie wo ga apie Ghana ha wona di tumi ni ahode ka nyame asem nya agoro sofo mo akota me obi wo da so tie me ne wo ko tia sofo mo akona se tie no enfie bebrebe but we say was sofo mo akon asem a okaka ye no emfa so be na ababa sa ni pa emfa so bia mama no tu kan was sofo mo akota na mo ho na ko isi dia ba be chem me tie nyame asem pa da bia na me tenase tie nyame asem but when ni pa na bra bona bibia so nyanse sere wona bra bom sofo mo akwa be kasa mate papa kura ka teme sofo wa ka te so obi so de Samuel Otu omo nyine bo mu di ma yete on be kan nyame asem edu me bi kwa se ye ka church history se Ghana ha emre bi ye se apostle fo hiai se tumi na Awurade form so de adwuma om ti bom paye na se da ya o muhyem no ubo se jadema ehye obi anim se jade dema ehye se ahon konkuru tumi we nyina ni pade ani hunu so still be si ne ni pani suro ni pa bra ya wase ma bosum bom ti Awurade ti no ni pa diri na obi a wona ka se he bosum kase ya nchewa no odi mirika asa afa na busua pani ya me pa wachew ni na se wo de de bi nsi de bonu dua ba o kan ye kekiso wasam de obi afa no normal obi amu sante Kristo de obi anim se bat ka ni pa aye ntafa ni no se ntirimoden because my nkasa wo kan ni papa ha wa ya straight anase obu atentre ne pa ka anya ni abosuma binum de wa to wo no ni pa wa ya straight a wa ka se wo tua wo ka utumi say yes atemu ode bra no ode a ene Jesus asempa na make so no se ko bi kura ye wade bi ne ko Jesus di ka asema cho ka so obra ho ase ba de nipa esuro bi ani ebu bio ene hu bi ani ebu bio ene du pempen so ke eni pa mu nyame o tell me so wo de kolose dua bese da dua ho de ne be na Ghana ha ensiye wo de ka nyame asem Ghana ha anya yi o Ghana nya kata ne ho ahwan kata ne nyina ne nyame asem nuro Ghana nyame asem tokro be na be katem se ye wo kurasi bu Ghana ha nyame asem nya monwura ho ene ba bia hemfie
ahe ba bia nyame asem bawura but yemu se won se ahemfie nyame asem bawura no enipa do say ahemfo ni jase hene ne ankobe ahene ne chidom hene ne suman kwanom no emu do say na asem para yem faso ama won nipa do say ana asem pa na bawura ho no o matumi aka se de meti ye nti de me ye ne majai eba medurum na bi se de bia ne pepeka ewiem ye kusudi a na Ghana fo nyina dwane akosa aso dem na mo ni se Awurade wo ho e na na mesere no afa de ne dimirika ni e filosofu na we de be na be ye we bibi be si ana ni e firo ba samle de wo ka nyame opama November 17 nu ni ye hwade ye ubo se di pay na de ni de ma Awurade ni pa de ni de ma Awurade na 2000 se ya unu de si ye ewia wo se sa ya si bo ka kaka bi bem na bo ye tirim e wa na obi dimirika papa wadi 55 no kwan puma kwa kunsia mo ntwam yo wo ko 31st night ya plan so ko bi si won ko fie wo twa ko se bo ne obo sa ama e bo ni twa mu ano sa ase opani mu sa ne maayewa egu so je se bo na anya ama na ne ye ka se eclipse of the moon was de and ba be si awiem ye otun obi gina wona Awurade wo hu ye Awurade we de maji wadi mesomo e twa mu a sa ni party o ni pa esu ba no asem to ne dia o hu se Awurade wo ho ade ni twa mu a o hu se Awurade bi ani ho to we ba beto bai wo de ye hwa ade se Ghana ye 3000 mu 2009 emu 2950 obi abesa kira ni nya so obi anim se akoba se obi ana ma osuro we se koba se na bato ni mu ayedin o obi anka nche so wade wadwena mu se akoba eje hu abo ana na mo to mo so obi aya ye Awurade hu ma bo do we apete se kura bo se na ye se ye wotena nti bia mama Ghana na akwakonya Awurade hu ma mo bo e ma koma pa ya wo bo nyina wo dwena japade nwo akoba ejapade a wa yeguo ne yere ne ma ne yere ne ma nti na akogina so obo mpa yo so beguo nti na obo mpa yo ba se suro pa wo de ma Awurade ne ni wo dabi suro pa ni pa wo ma Awurade ni wo ne se suro pa ni pa tim de suro Awurade ni wo ka mi ka wa udi adanse ye to bet ma ka tem se ti a wotiwa wo kwa asori da bia wo ko bayi so wote wo sa ye tini ni wo de wo busa ho wo sa so de mo de wote ya hwe udi bia ne wote bia ne de wotumi ya so ne di position ya ma wo but wo tumi se won sa kirai ni yansa sofo ka ububefu ubeja de wo ye obekọ but kono se due be se da due sansa wodi ne pa de Ghana he bia koso da nyame asem pa de Ghana bia koso da adifo papa bi sori ya menka o mama bayo de wadifo papa bi be sori wo Ghana ha o mdi nyame asem be da nyame tumi ye di wo sa Ghana kumase kuro bia mu a ebe yi nyame tumi kire ye but ye mu se wo se emu dodo asai na nsem eba no etumi ye mfaso de ma wo mo emudu to say ni sansem na ba no tumi ye mfaso de ma wom na de tena ho de wo pa bia no de ye se de obeka so de penam but de bi be ba bo say me pa me kura me no enya me dia no bi na control me life bam na ohene na wo bibia wo ye bia ka chi o ene de wo benya wo na beta wachi se de bia me ka se di pa bia wo ya de benya ti jomfo ti na kenkai proverbs wo si yo bone fo kura firi wo hene na ni de betim o ka so person che say de wo ye no ni pa bia ben wo no o munti na ma wuntumi sa kire o sanse toda wase to trase tufu se de wo ye ne nya no be tufu de nyame asema wa no mumom abeka to se o di watem to take action o di watem so ma wo so o di yene aye pani nti ene me so me take action o mumwa nkwaje mumwa nkwaje bu se enya ofiti ya na be ya wo hine o se na wo ti ya ne ye nyina sa de nyina ye te ye te ma hine na wo nya ne ntan no na so de ya na ka se me ba wi ase na me de me sha henche the bear we are saying because of Pakamusi and Pajam. Oboa. So be a software, no bear we are saying, obey a software. We a minister, ya will bear as no minister be a woman crowd. And I a president, who bear us now a Flabian crowd said, oh, so through Nayam saw your president. And so now we be dear Kunya as a president. That's what Ghana had yet, me will be that. Obiaba fruit sell Kunya is why a president. I saw the Rebecca was a comic assemblies. Don't so I can't be committed. But we are bravo ni pane bar. Any super ni pan down the dia. Super ni pan down the dia. Who say yes? Ghana dia yenso hwe. But yenso ne baba. Ade woman no. Ghana ni pan so you. Ehu bia ni anim. But yenso na ebetima boye hu pan na mkwan so eba. Na emra na ye hu hwe nya ye. Me men kan do se bia. Wo ba ku o. Sende musuro. To obi hye nkonkura fa ho a. Na masa bo modin a person sesa no. Se aka bofuro. Se ewu obi ama. No so ka so ewu ma so ba je so ye Erade so ewu obi ama yo se Erade obi anim do ba be ye so wonim ha ano bi so tumi mo Erade engu bi tumi wura Erade timi hu na adwen do person ye bia na won nsam to de tena ho
na wa de se no an no bibia to atwa ene ni pensuo nya me ketekete kura me ya me ya se ni pensuo nya me no e me ya ni pe mu ade amfale ade bio ni nya se otunu botoma sika dem na sika betuma age wonkwa na di ka du benya sika obi sia Yesu Kristo sifiri dua so be ka chen se bi kontompa de obi ade am bo ho na sika we sika pa oso obi anye na ade sense ni wa sia awurade nto wo se sika ne de be emfa so be na wo so ma me se be me mama ni di sika wo chen me kra nkwaje ma me papa ye nye wo but bu sa wo se de wo no so enkwa wom wo presidency region bia bu sa wo se de ma ye enkwa wom Ebenezer kwa bia na wo bia ne sase ene ne bobra ne ko school eno to me se ne wo manim ene ba bia o hye wo makoduru nyina no eno twa wani ahunhu no bada santefo ne Ghana fo ne nipa ye wa refie o fei tomato ni ko bia ye yase na ne wura fi ne wo se ono de o be firi wi ase akọ ti de wo ya no wo ye abayo hwe wo hwe picture wo de original hwe abayo awurade abo se ne nsa so sanso wura fi hu nti no hwe de wo ye ba ko le se bie Ghana de maka so to me nka se nyame asem monte because nyame asem de ye ka ne ba bia tokro bia wom obi pe nyame asem ba ko pesi ade anam ya no wo bi se o country bu o wi ase nyame asem kra no ye so mo nti yo akobu percent ka ye nka amen kra ho na nka betuma ye adwuma o mabra bom na so se wonte amen Ghana kura ma ahomatu beti nyame asem kwesi da beti nyame asem aso dem kwesi da yumre no fra so dem abeti radio so adwoada se ni pan ko o ye to adi for na so kasa kura bo se obeka no de Yesu din ba akwa ba befam ahomate mantamo obeti so obi ka nyame asem kira wo se tokuro biem beti so obi preach obi nso na mafiafie no nso de nyame asem bro de nyame asem bone nam na no de nyame asem papa nam ba bia wote enso yes still Ghana minima de kodie ntia aye nyawuni ya wose ye wose ni poma ni pani ba ye wo so ye wose wiase ba bia duru no aha ye me ya aha na ma me so de tena kan mu a ma me pani mu da bia ye kase wadi mfie aduoso wose nko prepare nkwaje ma ne kra no onso so de no atam gallon watam gallon ma me pani mu no onso peyiye yo ma me wadi mfie 80 years onso atam gallon kwa kwaji nsuo bi o ka no betwa no so bu afu ana mo kasetia na mo yese ti wa de wo ye ne frɛ awurade ni pa bia no awurade afrɛ na o mfa nkwaje ma ni pa krawo kwasem ni pa bia wo pere wo namfam ne ma ni pa bia na awurade mfrɛ wo me na me ka kyerɛ wo ni pa bia de wo ye bia ne sɛ wo betwi ni pa adwene agina wo namfam so na awurade mfrɛ wo samle so ne nya difo bia Ghana ha ye namu ne yese ni pa adwene brana me ma wo ye yo badi we nom wo be ye badi anonte we fafa wo dawo badi we tese agro ni penso ni mieda ti wo ka no kura sem ne kire wo na wa ye tamfo ni nya se ni pa we je me ko ho no wo so be bom madiye me madi we fa nko se ma ha madi ankatif me madi we Ghana fo ni mira ye ho so no Ghana fo wuni wo so mo ye na nea ensuo omo no me ye hankatif ni ban na dia ye ni pa no no pa tweto wo na rade kwasem tweto wo na rade ko me be benya free sa ne ma werum so ni pa ni na ho ni party now obetimi say 21 days program on ko nyame asem ba kokura ni wonka there be a prophetic word wona bedi ye wona be say ne body ne so ana nkwase din any din fo ebi afa atua wo so ana me yedi fo wei sa na ko so o tell say Ghana de kono se due say Ghana ye ba bia ye di rough papa rough do so nyame asem ko so fa ni pa bedi rough any sem huru ade na mamanim ada se eboni pa so mo no kura asem no to de tenase se America India sase nya nyame asem fitinase nyame asem pie wo Ghana de acheche wo mo ke sase nya te de ke sase nya ya odiri senka omo de nke sai bebrebam so Ghana de obeti se nyame asem kura bona otwema kogina kwa wakobo adwaman okonyi ote se nyame asem bo ho ande preach evangelist kwese wa na sa na mutiwe ma no onde se sa no kasa bidiatem sa kuru believe say David metikam mama studio na me yade metikam na me kona e be preach na e ma bi timizu ntimensire na obi say driver ne se ho ande preach evangelist kwese wa onde sa no preach show onde sa hwe onde bo mati sa yes asema wakano wafani say normal sa no preach sa na was wakasa nti sa na was wakasa obi tablet o France papa ye abedai obi nya ka papa ne ben no obi nya ka sempa na ben no afesu obi ye ne ya wo pe obi bobla bi ope chapse do ope bi aye wo pe wo de ye kan se wunti ado pa ko bosom kese re ko wo India no ko fa bra be si hall na do so lia fantima na wa fa twa mu na wa da no okot master ne twa ho na do ye bi wa wiye
bro wo de se kere so ntia wo papa so kwaji bia kwaje se wo ka kura boys ni ntie se wo pre ka ne papa nto obi da no pese wote ne ka ne papa kura ba awia so nto obi da ne papa kura bra bobo ina wonto sa ka ne bi da eno hia young boy no dem no dem obi atire mama kwase wo wuye afa no bi so ani abra okwa wudam ta brante ti wunhia nyansa so hia na se bia ya na mo na se ye ho sa obi nyimi yo dabi obi nyimi dabi ameka se ade bia ni pa ye bia no fa ye wo ye no bi betima ye bia o na de no bi ntumi ye ye wo ye bia obi wa wo de betima ye dabi ameka se bia wa dwe cho se we are young boy we say ya do ye no betima ye pa na anya na se na wo tra computer won se wo ye sakawa wo tra computer won dabi ameka che boys no wo tra computer won dabi o do ye sa bam sa te masaka wa ba so dem ko computer school wo tra won dabi what now that even email cry be dey hwere letter cry no broni betimi say bible ne bad ene nyama o de brem na nya agro na nka wo me ya ba say mi rasa ka wo man ka wo he fatima fe na skype ne ba so ko si dan na fe ne ebi ya saka wa na yesi ko bi ntumi nya ne say you know say makoti na ho we ne sika ne ma na me fa wo nko na hwan ho no ma me ka obi nje me sa ne de he but ye bu nkwaje de yanim ye bu nkwaje de yanim tie posa ne ma we nyina da bia me ka so young boy no wa me cho so wo fa wo betima bo adwama ya ka adwama obi o wi ase bia betima bo ma no ntumi nko frɛ oba adai city water manwo nuwo minya service ni sa minya ma me na bi biensa benya defo minya baba what force ni minya bro ba kwa count cities me nko baby sa ke betuma ya amana broso but enkwaje de anim tie busa enkwaje ne kase ya chain de benya ne ne ya hwede de anim titi to se didie num na yenim na wuya wonsa nka boche ne mum odidi ana hu no wa titi hu se wo hwe kuro bi a hwade ne yo ebe ye wona won dia obu hu ade se wa titi o ma hwe amane o mo namu ne ana ma hwe hawa o mo fam ne ana ma hwe animguase o mo fam ne na mum o mo bu animguase o mo namu ne se eye daache ni mo nyam tie yo ana mo bu amane o mo fam ne se eye daache ho to bi o mba benya ana mo hwe animguase o mo fam ne se eye daache animonyam bi e ba be yo ma cheto ma mu ne amane o mo namu ti dia Christopher namu ne no ne se bia ka ntumi nya o bibia nu anka ye ntumi nya Paul se ne ma nyina wo ho kwai ke wo ne ma nyina wo kwai so ye ma bibia la control ye ka de o ye nke betuba ya atra da bia papa nka wo so de be na ko ntumi nya na okura wo aba kokoro so ntumi nya ono ya branch awe so si gina wo so si wo kwa so si tie ko sika bibia ko betuma ye but obu heaven emfaso obunisa dia sombo because wo ye ne no so ti oni wa what's this nipa ko dem ka say life on just simple calculation wo de tena sidin ne bu sa wo say de miye wo de he so we nyame asem kwa to nkyanya ade bu calculate simple say bra me brei kwa me ko bai say na me ni wiase a maja padie bebre ba me brei eye bom din na hwan me wo iron rods me wo cement me wo wei me company wo ha me filling station me TV station me radio station wo de bu san content just wo de tena say emfa nyame asem kura mama bu san content abrabo na ubo se ne wenum nyina no se me wuna sade we nyina so ebekoso akam ho ama me dia koba bia me ko no wiase number 2 ama sada ko bobrana o za dibo wa calculate a eye simple wenya de ehu se sumani abra enu nti be pese me dibi nuya be ko disika duyi okay ma me makoku no matoka kakraka masifie na so me nwa na se bu sesi ya kaya makwako nya metim sesi ya no so ka no ye ba sa de mame amakwako twini wa asama ado ana ase de wo de ye sa calculation no wo de wa bisa de bia me ka se nipa kwa ha ho aduane se ne nipa bia betumi yedi aduane se wo de bisa wo se aduane se ne de ma betumi ka se me mania bre munya me na me mpesika nyina masa untumi ni ye to aduane nkwa ma se tra wudi a obi no betime di aduane 500,000 se banku 500,000 utumi ni da obi ye sa wo kwa me se bode amiensa odi tra obewu aso bre ni pa na bre ani baabi ni pa na wura ani modem a wo bono wala sa bre wo sa sa wutu gold wonyina wo kra wo akwese wo fa ba 6 months wonya wadi kwa se de bia hwehwe ya hwehwe matadisa so de ma yewu uko se gold mines wo busumi nsianie wonya live kra na ahye wo wodi do benya ho da bia matadis fo bisaw ana ayo ofa kwaku wai yeso ko yo mayo se nkan kra se brasore enkan se brasore
Obaba ko no ba betua ne tight no ko de ba bi no ba beto o se sika na asofo no mpeti de frefre no woni ne kra no se de ben na me free wiase kwa mfa so ben na benya tem so de se de ye de ope se ta betumi de adwene bi agu tim te ka se nya bo so obu afuo mu nya wo mo e wo mo de ben o manya de manya bianko o nya de o ke kan sa de go o ti o se nka sika manya ka mitimi ka me de mana nka o na mase sa do bu a wo ton wona ni abra wo cheche no nyina oni bi ndina o kakasa wo de ka wa dwen sa te be ka se de wo ye no o betima ya bi betima ya bi ama na boroso da de ni nuanom me nkwachi obi mfa ne nkwaje sa o betima ya ama na boroso de wa dwen so se de wa ye obi ntumi nya bi o betima ya pa o betima ya ama na boroso kra kwa but Kristo huna boroso ntino Kristo huna boroso ntino na wa hada bi e kan woni abere sum nyame kikikiki so fo mo amyo na menko ozo tie bro jesu nyame som enka na bra bo ho wotie nyame asem bebrebe nyame asem e ko so a wotie wudura bo chehwa abla ba bo wo na ko afa so bo bra kaza ho de osofo nyina ho na wahu but we say elade ni mu de ontumi fa bibi intano to kinka Hebrew chapter 4 verse 13 wasi ye niabodie bia enna di wonanim na adi nyina so da ho na so bie e wode ne wasem nanim quotation me da ba kono no wasi ye niabodie bia wo wiase a entumi nkasa me na di wo awrade anim da na adi nyina so da ho na so bie ti ye wo ye bia no wasase we so awrade hu kwasem abrabo bia wo bo bia de wo ye bia na mo bia wo tu bia na awrade hu ontumi fa yintano da bida ontumi fa yintano da to what ya so dem a o ya elder de kia wo de ware na sa twempana na wadwe se wo di sie wo de ware na sa wadwe se me sa wo gabi na wadwe se ni pa bi ahu ade awrade be pie na bo se yes e ma ye mistake ade awrade be se bo se de ba bra bo na mi pa bi abo ye tisi ye tufu na se wo mfa ya brantie munyame wo kona ana wo kona de se da bia papa ka presenters bia ba kumasi te se on fa hwe ho obi muade wa ye proud asumade sa no se me actor me actress wo hwe bema kwabrane wo ko te se oyi sinna asumade hye na so sumade hye no on fa hwe ho ye body din na wo dia din na wo ye body ye mi sei o ba beji din wo Ghana akora bom din se wan Kwame Nkrumah no kura beji din ye body din ya Ghana hanko wo ye body din ma na tra Ghana ko abrutire body Ghana ha man tra abrutire mo kura jawias wo ko na wa una na market wa bi ne na market wa bi so da sumade ahye waso se jam so mo mfa ho en kana bra bon kura guy that's why you actress hwa tade ahye no wo hye mo na so mo nama se we say na ho de wa dress se se nya no ha da kupe o se de edu nya bi to mpama atwa no hye na mu nsu sa pepe ne da wani temzi kolose due be se dan su due na wodi ne wa ye no mi se wo ye tilo ani si doma oh commander so tewo commander so tuo besi na me ka chom se be fanyinam so do ngumora asnemo sasa wode ne party wo ibo Ghana papa to da nyame asembei ayifa to da bo se e papa bra Kenya se bra ne ewura ne kwa crusade but bisa wo se di party do sei ane nyame asema ye ka no e mfa so de ma wo ni party do sei ane nyame asema ka betuma ka se nyame asema ba ye die mati na tumi asema brabo se nyame asema wote no umu so umu se ye mfa so de biara umu sasa wa de cho se de wo ye mom na ye Bekupo Bekupe me nya se bia madi papa achi amesoma no aye den na ye menkwan dabi nya no ne menkwan me nka se nya se manya nkwa se mani amre hu de wo se me ye na se me so be moto de metumi ye so mani nkwa de ne be bome nkwa de ne be bome se me fan se me tia so de mo koba ni pa nyina hu se ti da bia ye ka se me se nya se ni pasi hu enne wo nkwa ade wo so ahye no so se ni pasi hu nya ne wo nkwa se ni pasi jejo ne wo nkwa de anka ya be ko ne simple kra ka ha be ko bia bo se abrante we o ka se je honam fam se no si ka se de oh ene ne nkwa ba ti nye no abraba mepo de me ye na chese ampa nkwa je ne mepe ti nya dia aso de ma wuti kwasi adadwo da branda wu kwada busa wo se emfa so de bai ane nyame asema ba bai de bia wunti sofo bi sori ahomache de wo sua de ne wo bom paye awade ma message amenko kan awade ma message amenko kan oh obetimi bom paya ne obegire wanim ne ayere ne waka nyame asema kire wo onfa sase wa fa ne se kwesere de wo se me kwa aso na me kobi sase wo wa fa kwesere de wo se me kwa aso nti ma kobi na kwa kwatena wo ye bo afore no yi bia ba betumi e pon no kofie de oye no na oye also you must taxi driver I name say we a taxi driver out here saw them also no bad to them when no bad to them also oh bad no wo hwemanim say ka me be ka hwemanim or no bad to them say America say onya ne ho ade so mo tia saw them one ne da one ne twempena
so o mu nyina bom kwa asori so onye ne ho ade ne koba ti so obi o ma ware wo do nkwaje di agro kwasem wo do nkwaje di agro wo ka obi si asofo su masi kura ono kura wonye sei na anu mahunu kwa we so enkwara adwene bi ebi no mo dwene sofo kura we ne yesei wonye sei emra nkwaje obi ade okwa bu ne de ya nkora wo to do wo tutu obi ho abrantia mentemi ma asem be ko na wie good but the person make to say was corrosive biera bese de nie ahode a wa ye ne wo musen ko ye ne tilo ne sidan commander so to be sinde te nyame asem bio na person wote ne Ghana ha buka sa fe die nyame asem mate wo se ye mabra boyi adie bio na yenka na so pese mo se ne eleja no san so ne mra meka nyame asem so de ne atwam so pese Yohane mo I joined the revelator mo san so ne mra ameka di yesa mo ntraw ansa no we say Kristo tirimu ponie tia fa die me ba ba dia masa emamu da me na me tiraw o ke say Ezekiel nom ene obedi an na ehumni abakuku mo nso ne mra emna me ka to say yes ye de behu agya no kuram ye ne nante we ni wadi tire ye tie ne ka say ya ebi nsi bio da me nka na da ebi nsi bio da so be so wutitefo no sa fa die Matthew nie John nie Peter nie asomafo nie James nie we nie ansa na me asem na tumi bibi o mabra masa entumi nsi bio da ti wona wo beti wonne ene de wote nne ya ti wo de waso ye na afa asem se ya asem tena na mum de me na be ya ede be ba no ena me ka se ede be ba na wo kana se korose bie be se de bie awode ne be na fa de Ghana ensi bio ede be na pese wote bio de hu ba de ya ye bre wase ma awade na de hu kokoto de ya obi ya de ope de hu ba de abrantie wo se afa de dwamane me dama akotena so dem ade nya firi wo se pe ko se pe na afa abrantie wo se awade anya ama wo se metwa me mpra twen so enkwaji yo na di agro de waso ye no nya hunu dia na maka kyerɛw na minse so mo woni da ho na so wo dia waso ya won trase bio emma ho won fa hini ho ho won fa minister wa ye ne ho ho assembly ma wo ye no fa ho ho sasa assembly ma ye wiase gapade ana so ye ohina ya sase su dia ana ye MP a ye wiase ye ya ana so ye president ha be president bi ye no won fa nko ye wiase ye ya de ana wo so be da ho wo wiase so be fan ha ti wo ma wani ana ho no wo dia waso ye na wo trase se nyame asem da bia koso wo mu ni fa so dia wo se korose bie bese da bie na hode ni a wo ye ni da bia nyame asem koso yi wo se senka oma no senka ye tiro ni sidua o ko ma no tena se tie nyame asem na me se ebe fa nyinam Sodom ne Gomoria sanse de wo so mo tie bia o mo tei na so ma ntumi amemfa so die bia amaso ama Ghana ede be na pesa wo tie abrante ede be na yenka nkyerɛw the choice is yours so abefa be boaw so wo fan so ya ka kyerɛw we ready sha no mo no ma woni ya wo so wo ye se Kristo pia wonso ankanko pie nanim ankasa yensa ma wakwanya bio akwanya na na wonsa kan opportunity sometimes it come at once everybody shira no mo e we Yesu dim amen